Hey, baie welkom. Almal terug. Begin van die jaar, ek sien 'n klomp bekende gesigte, maar kan ek gehoor wie's vir die eerste keer hier vanaand? Ek lekker hoog op dat ons julle kan sien. Kom ons gee vir hulle 'n lekker warm welkom hier by ons vanaand. Ek hoop julle gaan dit saam met ons geniet. Dan wil ek net hoor as daar enige iemand Engels hier vanaand. Okay. Ek is net bang kom eendag in die hemel en die Here sê vir my is my skuld daar so min Engels mense in die hemel is, want ek vergeet altyd om te vra. So I just want to ask you don't understand Afrikaans at all. You understand it? A little bit. Okay. We've also got guests that's not so hot on the English, so if it's fine, Israel's going to do Mengels. I'm going to let the Holy Spirit lead you, Israel, on that one. So also very welcome to you. During the day, as I was thinking about tonight and, why we get together, I just felt like the Lord spoke to me about Psalm 23, where He says He leads us to green pastures. And I don't know if you've seen this or heard about it, a deeper explanation about the green pasture. I came across a video on YouTube. It's a tour guide in Israel that explained to the group that when we think about green pastures, we think it's a very luscious green field. But we know Israel is a more dry and arid piece of land. And where the shepherds took the sheep out into the land, there was, you couldn't see where the grass was. And from the Mediterranean Sea, during the night, in the evening breeze, it would bring the moisture from the sea, and that moisture would cover certain areas of the land and certain areas of the hills. And the shepherd knew where this green grass sprouts were sprouting out because of this moisture, but the sheep can't see it. So if you were standing on this side and somebody, or you could tell the sheep that let's go that side because there's green grass, they would think you're crazy because it just looks like rocks. And if you were standing on this side and you would see the sheep grazing, you would think, what are they doing? Are they eating rocks? Because there's nothing to eat. But if you get closer, then you'd see this very tasty, fresh grass sprouts. And that's how Jesus is also our shepherd. He leads us. He knows exactly what we need in every day, in every situation. And that's why we need to trust Him. If the sheep did not trust the shepherd, they will, they won't get food and they will die. And it feels very much the same for us. And I'm sure you can agree. I always see, around December, January, then everybody's like, okay, no, this year is going to be my year. And then we try to do it on our way again. We think we know the best. So the reason why we're getting together here is to get to know the shepherd better and to come into the presence and get the leading of the Holy Spirit. We need the Holy Spirit. So Jesus said He's not going to leave us alone like orphans. He will give us the Holy Spirit to lead us. And I hope that as we get together this year, that you will not get at the end of the year and just feel like, wow, you've just survived it. I hope that as you, tune in your ear to hear the still voice of the shepherd, that you will follow Him. And that when you get at the end of this year, that you will feel like He provided exactly what you needed in every moment. So I think let's pray together and open the meeting in prayer. Father, we thank You that we can get together at the beginning of this year and that we can just come and just come into Your presence, Father. And we just want to pray that through Your Holy Spirit, that we will become more and more aware and obedient to Your voice, that we will see that our own ways is not the good way, Lord, but that when we move in according to where You're leading us, Father, that's where the provision is. That's where the protection is, Lord. And we just pray that You will
pour out your Holy Spirit tonight, that everybody that's here will get a fresh encounter and get fresh strength for this year, Father, and that we will learn to walk with you, and that we will not be timid, Father, but that we would be bold. And we just want to thank you for your Son and for your Holy Spirit in the name of Jesus. Amen. Well, hallelujah. Mag julle 'n great jaar hê. May you have a good new year with the blessed name of Jesus Christ. Amen. Kyk net daar na jou buurman, just look at your neighbor and just say, neighbor, I pray you will not leave this place the same tonight. In Jesus' name. Hallelujah. Kan ek vra dat ons die Here net 'n hande klap gee en hom loof en prys. Amen. Listen, let me tell you before you sit down. Ek wil gou met julle iets deel. Dit was menslik. People brought in years. It was not God. God is the God of days. Because he said he's the same yesterday, today and forever. And he says today is the day of salvation. Vandag is die dag van redding. Hallelujah. En dis hoekom ek sê, he is the same yesterday, today and forever. En voor jy sit wil ek jou ook net sê vanaand, ek hoop jy gaan daai Heilige Gees ontmoet. That Holy Spirit. Luister gou, ek wil vir julle iets sê vanaand. Sjoe, voel sommer al klaar die teenwoordigheid hierso. I want to tell you, luister gou, there's no two Holy Spirits. Daar's nie twee Heilige Geese nie. Daar's een Heilige Gees. Daai selfde Gees wat op Jesus was, toe hy hier op aarde was. Toe die Bybel sê in Lukas 4 vers 18, Luke 4 vers 18, he said, the Spirit of God is upon me, het hy gesê, to preach the gospel, om blinde oë oop te maak. Die Griekse, een of twee amens, die Griekse woord vir daai oë, is 3 tipes oë, 3 types of eyes, physical, soul and spirit. Want jou geestelike oë moet oopgaan, want die duiwel sê, die Bybel sê, dat in 2 Korintiërs 4 sê die Bybel, dat die duiwel het ons blind gemaak om te sien dat Jesus lewendig is. En is net deur die Heilige Gees, the Holy Spirit, that makes Jesus real to us. En dis hoekom ek vanaand hier staan, julle kan sit. Dis hoekom ek vanaand hier staan. This is why we are here tonight. Ons is hier vanaand om te kom getuig. Die spanne sal klaar weer op in Mpumalanga en ons gaan volgende week ons eerste veldtog. Our first crusade will be next week. Maar tonight, wat ek vanaand wil deel is, how can you serve a son of God that you've never seen before? Hoekom dien jy Jesus wat jy nog nooit gesien het nie? En die antwoord is, because the Bible says that it's the Holy Spirit of God that makes Jesus real in our hearts. Dis die Heilige Gees. Hoe kan jy iemand aanbid wat jy nog nooit gesien het nie? Because it's the Holy Spirit that seals it to us. En dis hoekom ek sê, you can't come to the place, jy kan nie by die plek wees, I know that I know that I know. Ek weet net, nou die aand by 'n veldtog, waar ons was, toe bring daar 'n man. 'n Man bring sy ma, want sy ma het die poster gesien wat gesê, Jesus genees nog vandag, en sy is in verskriklike baie pyn. And he was an atheist. Hy was 'n ateïs. Hy glo nie in 'n God nie. En hy getuig en hy sê hy bring sy ma na die veldtog toe, want sy ma wil graag gebid word, maar sy is in soveel pyn dat sy nie kan bestuur tot daartoe nie, en uit sy liefde vir sy ma, vat hy sy ma na die veldtog toe, waar ons die evangelie gaan preek en vir die siekes gaan bid. Hy sê hy sit daar en hy dink, wat se goed praat daai ou daar bo op die verhoog? Hy sê, want hoe kan iemand so in 'n God glo? Daar is nie 'n God nie. En hy getuig en hy sê, ewe skielik, terwyl hy in sy stoel langs sy ma sit, toe voel hy iets val op hom. Nou luister, I'm persuaded
En niemand gaan my anders mee oortuig nie. Jy het 'n ervaring met God nodig. Hoekom sou hy dan die Heilige Gees stuur? En elke ervaring is dalk anders. Elke persoon se ervaring is anders. Moses se ervaring was die brandende bos. Abraham het God in drome gepraat. Elijah, the Bible says, God came to him not in a whirlwind, but in a soft voice. Maar elkeen het 'n ontmoeting, ervaring met God nodig. And because it didn't happen yesterday or today, doesn't mean dat het uitkanselleer dat jy 'n ontmoeting nodig het. Ander mense val om. Ander mense ontvang. Hierdie man sê hy sit in die stoel by die veldtog. En terwyl hy in sy stoel sit, voel hy maar hier val iets op hom. Julle vra vir my, waar's dit in die Bybel? Handelinge 8. Sê die Bybel, terwyl evangelis, onthou nou Handelinge is in die Nuwe Testament. Nadat Jesus opgestaan het en opgevaar het hemel toe, en waar hy gesê het, ek sal my Heilige Gees vir julle stuur. Filippus gaan verkondig die evangelie. He goes to preach the gospel in Samaria. Acts chapter 8. But the Bible says, die mense was gesny in die hart, hulle was gedoop, maar hy sê die Heilige Gees het nog nie op hulle geval nie. Gaan kyk, nuwe vertalings, ou vertalings, new, old, the Bible says die Heilige Gees het nog nie op hulle geval nie. En hierdie man wat 'n ateïs is, sit in die veldtog. En terwyl hy daar sit, val die Heilige Gees op hom. Hy sê, iets het op hom val. Ek sê vir hom, ekskuus meneer, dis nie iets nie, dis iemand. En hy kom terug en hy sê, toe hy daai ervaring in sy stoel gehad het, hy kom staan die volgende aand voor almal op die verhoog. En hy sê, ek was 'n ateïs, ek het nie geglo in 'n God nie. Hy sê, maar nou kan hy nie vir Jesus deny nie. As gevolg van een ervaring met Jesus. En daai ervaring, jou ervaring met God, hoever dit gebeur, God beloof dat jou lewe kan nie dieselfde bly as Jesus jou ontmoet nie. Jy kan nie dieselfde bly as Jesus jou ontmoet nie. Dis hoekom ek verstaan vandag, want ek glo in die manifesteerde teenwoordigheid van God hier op aarde deur sy Heilige Gees. Ek glo jy kan hom voel op jou vel. Want hy's 'n God wat homself wil bewys. En hy's 'n God wat wil wys dat sy seun het 2000 jaar gesterf. Ek kan nie meer deny nie. Ek wil nie meer om tafel sit met mense maar as dit moet gebeur, dan gebeur dit. Maar ek wil nie meer met mense om 'n tafel sit om te bespreek, is daar nog hemelse tale of nie. Ek kan nie meer daarmee sit nie, want die Here sê, hy gaan 'n uncompromised kerk mense nodig hê in die laaste dae. Mense wat honger is vir hom, mense wat sê, you can call me a freak. Jy kan vir my sê, ek is te, maar dis die tipe mense wat God na soek in hierdie laaste dae. Dis die radikale persoon wat glo in God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Iemand wat weet, ek sit vandag sit ek met iemand wat laas jaar sy vrou verloor het. Sy was in haar 30's. En in Oktober maand moes ons haar begrawe. En daai vriend van my sit saam met my en hy sê vir my, hy het gewonder, hoor mooi, hy het gewonder, hoe gaan hierdie void van companionship, want hy sê as die kinders buite speel, was dit hy en sy vrou altyd saam. Hy sê hy het gewonder, hoe gaan hierdie, maar hy getuig vandag vir my, wat hy vir my sê, die Heilige Gees het daai plek kom vul.
dat hy my soveel vra, het my sê, hy sê vir my, Israel, jy weet, ek het my vrou verskriklik lief gehad. En sy was perfek vir my. En hy sê, maar hy sê hy moes uitroep na die Heilige Gees toe. En toe die Heilige Gees, die persoon van die Heilige Gees begin roep om met hom gemeenskap te hê, om met hom in 'n verhouding in te gaan. Hy sê daai void is weg. Hy sê hy weet hy het sy vrou nog lief, maar hy weet ook waar sy is. Sy is in die ewige lewe. Kan jy glo dat dit is die bonatuurlike, dis die God wat die onmoontlike moontlik maak. Dis die God wat die stelsel wat die wêreld hier ingesit het. Die Here het gesê, ek kan daai stelsel kan ek oorheers, jy kan dit oorkom, jy kan dit oorwin. Hy het gesê nie deur jou krag of deur jou mag nie, maar deur die Heilige Gees. Kom ek vertel julle hierdie ene wat my uitgeslaan het. Ek moes in Wellington by 'n kinderhuis gaan praat. Kinders wat aangeneem is. En hulle sit daar buite en ewe skielik besef ek net van die Bybel sê in Romeine 8 sê die Bybel, een van die name van die Heilige Gees is die Gees van aanneming. The Spirit of Adoption is whereby you call the Father, Abba Father. Dankie Jesus vir jou Heilige Gees. Want wat gaan sê jy vir kinderhuiskinders? En ek onthou toe die Heilige Gees, want die Heilige Gees manifesteer ongelukkig nie oral nie. Hy is oral, maar hy manifesteer nie oral nie. Want hy's 'n gentleman. En Jesus se Gees is hier op aarde, maar hy beweeg net waar mense se harte oop is en honger is. Mense wat nie worry oor wat die persoon langs my dink nie, maar honger raak vir die meer. En ek onthou by daai kinderhuis by die orphanage, I was standing there and I preached my lungs out. Maar toe vra, dis asof die Here 'n stirring in my gehad het, om vir my te sê, is jy bereid om jou naam te verloor vir my? Sê Here, wat bedoel jy? Hy sê, al die onderwysers en al die koshuis, kinderhuisvaders staan hier om, en jy's te bang om hande te lê. Jy's te bang om vir die kinders te sê, kom, proe, dat die Here goed is. Kom dat ons bid, dat die Heilige Gees oor jou kom. Kom ons vertrou die Here vir ontmoeting met sy Heilige Gees. En weet julle wat gebeur? Ek maak toe die altar call. Want ek weet toe, my dag gaan kom, wanneer ek voor Jesus moet staan. Want dood is reël. En ons wil dit partykeer vermy. Maar dood is reël. En dan gaan ons die ewige lewe in. En my hart op die stadium is om vir die hemelse Vader te vra, om vir Jesus te sê, Lord, hier's my gebed elke oggend. Wat ek die Here vra, Lord, just help me that I will be accepted in your presence on that day. Want Jesus kom en hy sê in Matteus en in Lukas sê hy, as julle skaam is vir my, gaan ek skaam wees vir julle voor die engele. Nou laat ek jou een ding sê, ek gee eerder dat julle skaam is vir my, as wat Jesus vir my skaam is. En daai oggend roep ons die kinders vorentoe, en ons begin te bid, en daar's 'n uitstorting tussen die kinders. Hulle weet niks van 'n omvallery, van 'n geesgevullery, hulle weet niks daarvan nie. Dis wanneer dit begin reël raak. Dit raak reël, wanneer kinders nog nie gehoor of gesien het daarvan nie, maar hulle ervaar dit. En daar's 'n dogter, ek skat haar so 11 jaar oud. En die Heilige Gees bedien haar. En sy spring daarop, en sy skree voor al haar kinders. Sy sê, dis reël. Dis reël, hy's reël. Nou natuurlik, as iemand so, dan vat ons die mic en ons druk dit in haar mond. En ons vra vir haar, wat het met jou gebeur? Sy sê, hulle het al met ons hier kom praat oor Allah, hulle het al hier met ons kom praat oor Boeddha, hulle het al hier met ons kom praat oor God, hierdie God van Jesus,
maar nog nie een het my kom wys, hoekom is my pa en my ma drug addicts nie? Hoekom sit hulle op die straat op die hoeke, en nou moet ek hier by hierdie kinderhuis sit? Hoekom het hulle my verlaat? Sy sê, maar toe die gees van die Here op haar val, toe besef sy, God het ons almal oorgegee aan ons eie desires, our own desires. Romans 1. But he calls us back to repentance through his son Jesus. Dis wonderlik. En daai dogter spring daarop en die gees van die Here binne in haar. En sy begin getuig en sy sê, nou weet ek, daar is 'n God. Sy het 'n ontmoeting met God nodig gehad. Ons kan nie meer om tafel sit en vir mense probeer verduidelik, maar hierdie is nie van God nie, hierdie is van God, hierdie is nie van... Ek wonder wat sou ons gesê het, toe Jesus in die modder spoeg, in die grond spoeg, en hy maak modder en hy vee dit oor 'n blinde man se oë en sê, gaan was. Dis nie Bybels nie. Hy kom ons maar net die woord gesê het, hoekom het hy dit so gedoen? Ek dink, as jy my vra, hier is my opinie, ek sê nie hier is van die hemel af nie, ek dink net, Jesus wou vir ons gewys het, want ander keer het hy vir ander ons gesê, laat jou oë oop gaan. Maar die keer spoeg hy. Ek dink hy wou net sê, luister hier, elke persoon het sy ontmoeting met God nodig, en los dit vir God oor hoe hy jou ontmoet. En ek dink, as mense by die plek kan begin kom, en eerder sê, Here, ek vra nie vir jou hoe jy moet my ontmoet nie, ek is net honger vir ontmoeting. Want ons kan nie hierdie wêreld deurgaan sonder hom nie. Dis hoekom koning Salomo, wat drome gekry het, die Bybel sê, daar was 'n man by koning Salomo, toe hy koning gemaak word, toe gaan soek hy die Here, en die Here kom in die nag na hom toe, in 'n droom. So sy ontmoeting was in 'n droom. En die Here vra hom, wat wil jy hê? Hy sê, Here, ek soek nie goud en silwer nie, ek soek nie al hierdie vrouens nie, wat hy toe nou naderhand gekry het, ek soek nie al hierdie goeders nie. Hy sê, Here, al wat ek wil hê is die wysheid van die hemel af, om jou volk te lei. Die Here sê, omdat jy dit gesoek het, sal goud en silwer ook jou porsie wees. Omdat jy nie gevra het vir goud en silwer, omdat jy nie gevra het vir die lewe van jou vyande nie. En nou wonder ek, ons vra, wat vra ons? Wat wil ons hê? Gewonder Jesus in Lukas 11, toe hulle vir hom vra, hoe moet ons bid? Op die einde van sy hele storie wat hy daar vir ons vertel oor hoe ons moet bid, eindig hy op met Lukas 11 vers 13 en hy roep uit na die mense toe hy sê, soos julle aardse paas weet, hoe om goeie goed vir julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Vader nie die Heilige Gees gee vir die wat hom vra nie. Wat beteken dit? Jesus, daai hele opdrag kom Jesus en hy sê, soek die teenwoordigheid van God. Hy het gesê, as jy vir God in jou lewe kan kry, gaan die res volg. Het jy hom ontmoet? Ontmoet hom hier op aarde. Kry 'n ontmoeting met hom. Dis hoekom Salomo gesê het, ware wysheid is om jou God te ken voor jy doodgaan. Daai woord ken in die boek van Prediker, daai woord ken beteken 'n fisiese, 'n manifest encounter. En ons het dommend geraak. En is donker daar buite. En jy sien hoe mense dit mis. En jy sien hoe mense vergaan. Jy sien hoe huwelike opbreek. Jy sien hoe al hierdie goed gebeur. Hoekom? Want dit gaan oor ons en nie oor hom nie. Maar Jesus het vir ons 'n goeie skrif gegee in die woord. Die Here kom in die Nuwe Testament in 1 Johannes 4 vers 4. Sê hy sê julle is kinders van God hier op aarde.
Hy sê, en hoor wat sê hy? Hy sê, you are of God, little children, and you have overcome them, this world. Hoor mooi, hy sê, julle het hierdie wêreld en die dinge in hierdie wêreld oorkom. Nou ons wil graag oorkommers wees in hierdie laaste dae. Maar ons sien so baie defeat. Hoekom? Why? Because our country wants relief, but they don't want correction. Our country wants blessing, but not repentance. Hulle soek die blessings, maar hulle wil nie terugdraai na God toe nie. Hulle soek die relief van God, van oppression en alles, maar hulle soek nie korreksie nie. Ons soek geld bo die Heilige Gees. Ons soek meer grond bo die Heilige Gees. Wat my wys, en geld is nie verkeerd nie, maar wat my wys, ons het nog nie daai ware ontmoeting gehad nie. Because God wants to bless His children, maar die greatest blessing is die Gees van die Here. Want hierdie wêreld gaan by 'n plek raak waar jou geld nie kan koop nie, want die petrol gaan nie daar wees nie. En hoor wat sê die Here hierso, hy sê, you've overcome. Ek kom wys julle vanaand, hoe sê die Bybel, kan jy oorkom in hierdie wêreld? Because he who is in you is greater than he who is in the world. Daai woord world beteken nie die wêreld van die bome en die skepping nie. Daai woord world, daai woord wêreld beteken die stelsel wat die duiwel ingesit het in die wêreld. En Jesus kom wys vir ons in John 10 vers 10, wat 'n stelsel is agter die duiwel? Steal, kill and destroy. Maar die rede hoekom Jesus aarde toe gekom het, the reason why he came to earth, hy sê, I've come to give life and life more abundantly. En in 1 Johannes 3 vers 8 sê hy, ek het gekom om die werk van die duiwel te verwoes. Nou as jy nog dink, depressie en trauma is van God af, dan kan ek jou nie help nie. Maar as jy begin besef, dat hierdie goeders is nie goed vir ons nie. En enigiets wat nie goed is nie van die Vader nie. Hy sê, everything that is good has come from the Father in heaven. Dis wat die Bybel sê. En die Bybel sê vir ons, is julle nog met my? Die Bybel sê, maar hoor wat sê, wat is die secret hierso? As ek die duiwel was, wat ek nie is nie, ek het hom in my gehad, baie jare. Maar hy sê nie hier nie. Want ek het in Jesus vasgeloop. Maar as ek die duiwel was, wat die skrif goed ken, weet jy wat sou ek gedoen het? Ek sou daai secret uitgehaal het. Hoor wat sê Jesus, hoor wat sê God se woord. Hierdie is nie my woorde nie. Dis God se woord hierdie. God se woord sê hierso in 1 Johannes 4 vers 4. Dis hoe julle die wêreld oorkom met hom wat in julle is. Dit voel vir my, ons kan nie beweeg sonder, want Jesus sê in Johannes 14, onthou, as ek die Heilige Gees stuur, gaan hy nie net met jou wees nie, hy gaan in jou wees. En as jy nog onseker is daaroor, want ek glo dat as die Heilige Gees inkom, sal jy die dag en die uur en die tyd kan getuig, die dag wat hy ingekom het. En dan sal mense getuig. Mense sal getuig om jou en sê, maar hierdie hout verander. Ek het 'n vriend
wat nie my vriend was nie in 2018. Toe moes ek in 'n dorp gaan bedien. Die Vrydag, Saterdag en Sondag. Die Vrydag aand toe nooi sy ma hom en sê jy moet kerk toe kom. Toe daag hy nie op nie. Die volgende oggend toe sy hom soek, toe lê hy in die skaapkrale met sy meisie om sy arm, sy girlfriend. And the bottles were lying all around him and the cigarettes en wat alles. En sy ma het gesê, I give up on you. Hy getuig, hy sê, hy het so sleg gevoel dat hy nie Vrydag aand gemaak het nie, want hy het homself uit die diens uit gedrink. Hy sê, maar die Sondag, toe voel hy so sleg, so we went to the service on Sunday. En Sondag toe hy by die kerk instap, toe val die Heilige Gees op hom. One encounter. Hy is nou 'n prediker in sy dorp, en hy boer. Hy hou die dorp in mekaar. Daai girlfriend wat langs hom gelê het, uitgepaas het, hulle het my vertel, sy het die manne onder die tafel ingedrink. 2 weke daarna, toe moes ek hulle weer gaan kuier, toe sy daar. En terwyl ons praat oor die gospel by sy ma se huis, toe val die Heilige Gees op ons, doop haar daar in die swembad, in die tannie se water. Sy is nou een van ons hoofintercessors van ons span. Hulle 2 het getrou, verloof geraak en getrou. Radikaal vir Jesus. Radikaal. Laat sy ma vir hom deesdae sê, jy's te radikaal vir Jesus. Die vrou wat wou gehad het, hy moet tot bekering kom. Ek kan sien ek praat met die Afrikaner, en ons het net so. Gelukkig daar in die lokasie, in die rural areas where I preach the gospel, they excited. Because they are in need of Jesus. He that is in you is greater than the one in the world. You know what happens when the Holy Spirit comes in? When Jesus sends His Holy, and remember, you can't receive the Holy Spirit without Jesus. He's the giver of the gift. It's Jesus. Nie Allah nie, nie Buddha nie. Jesus is the giver of the Holy Spirit. You sien wat gebeur when the Holy Spirit comes into your life? You become different than the world. I remember the day when I was at my father's funeral, toe ek by my pa se begrafnis is. En terwyl die prediker daar voor sit, I was born again already. I had the born again encounter. Jesus said, you must be born again. Jy's nie gered, sorry. Maar ek moet eerlik sê, ek's desperaat. Jy's nie gered omdat jou ma water op jou voorkop gesit het nie. You're not saved because of that. As dit so kragtig was, my ma het dit met my gedoen. Hoekom was ek 'n dronkaard? Hoekom was ek in seksuele sonde? Why? The day somebody told me, you have to make the decision if you're hungry for God or not. What are you hungry for? What are we hungry for? And I was sitting at my father's funeral, by my pa se begrafnis. En al hierdie anxiety and fear hardloop in my heart. What's going to happen to me? He was the guy I ran to when I was in trouble. Wat gaan met my gebeur? And I hear this voice from heaven in die kerk. And he says, from this day on, I will be your father. En die Heilige Gees val op my daar in daai oggend in daai diens. En toe hy so op my val, it was like a peace that surpasses my understanding. It was as if God was saying to me, Moses is dead, move on. It was as if God was saying to me, if people die, they'll die, but you follow me, I'm alive and I'll never die again. I'll rise from the dead. He rose. You'll never lose him again. Jy sal nooit weer vir Jesus verloor nie. Because death has lost its sting against Jesus.
And when he becomes real, you know you can trust him until eternity. En ek onthou by die diens na die tyd, toe sê die mense van my ma, jou oudste en jou kleintjie is alright, want hulle huil. Maar ons is bekommerd oor jou middelkind. We worried about the middle one, because he's not crying. So they're worried because they say you got to show emotions. I know you got to show emotions. Watch your emotions go crazy when Jesus touches you. When the Holy Spirit touches you. We sometimes think, daai man my net by die matriek afskeid 'n swentjie gee. My emosies, my knie raak lam. But I tell you what, when the love of God is poured out in our hearts in Romans 5 verse 5, it's a total different. Hy ruk vir jou. And I remember how the family told me, family said to me, yes, Israel. They said they worried about daai middelste een. Because they say he's not showing emotions because I wasn't crying. Because people weep, and I know that we miss our loved ones that have gone to eternal life. But what I'm trying to say is, in that moment when fear and anxiety was upon me, the Spirit of God came upon me, and He gave me a peace that is above the situation. He comforted me. That's what God is trying to say. Wat die Here probeer sê, the Holy Spirit said, troubles will come your way, but take heart, because I've overcome this world. What is Jesus trying to say? He says, when the Holy Spirit is there, you'll have problems on this earth, but your first love, you will never lose. And that's where the hope and the comfort comes from. Is when Jesus is your first love. No wonder Jesus says in Revelation 2 verse 4, He speaks to His church. Hy praat met die kerk, met die gelowiges. Hy sê, ek sien julle werke. I see your faith. Ek sien hoe julle vir my staan. But I've got this one thing against you. You've left me as your first love. Which means, He says, He doesn't say you don't love Him. He's saying that you do love Him, but He's not your first love. I remember that day, the first time the Holy Spirit, I experienced the Holy Spirit. My Father loved me. That love didn't come close to that love. I remember that encounter with the Son of God's Holy Spirit. When He came upon me, it was as if I can take on the world. There were problems, but He stayed my first love. That's when you get heart sore, but you're not broken. That's when He comes, and whatever trauma in your past, He deals with it with the comfort of the Holy Spirit, and He makes you look unto your future. Sometimes we think to ourselves sometimes, these poor orphanage children, amen. Hear me, amen. I understand, dit kan nie lekker wees nie. But you're showing out the problem. While Jesus said, I've got a solution. God wants to be their Father. That's why I said, I'm the God of the fatherless. I'm the God of the widow. He brings comfort. Because whatever this world throws at us, He has overcome it. And He brings a comfort by the Holy Spirit. And I know some people, ek weet, party mense gaan sê, yes maar, jy's nou te radikaal. I tell you what, I've been there. Die plekke waar ek preek in Suid-Afrika, julle moet bietjie saamkom, waar toordokters jou wil doodmaak. Jy moet saamkom, om te kom kyk, waar die kinders net suikerwater drink, dis wat hy kry vir die aand. But it's there,
where you say to that child, I can't give you, maar klaar, klomp geld gekos om hiernatoe te kom. Ek kan nie nog kos ook gee nie, but I don't have bread, I don't have milk, I don't have silver, I don't have gold, but what I have, let the Holy Spirit come. And then you see those children being comforted, vir hulle die gees van die Here ontvang. There was a woman the other day in Zambia where we were preaching. Sy klein vissies op die markplek verkoop. Klein vissies. In ons oë was sy baie arm. In the marketplace. She came to the crusade. She got baptized with the Holy Spirit. Speaking in tongues. Sy het in tale begin praat in die crowd. Nou, hoe moet ek nou daar rondhardloop en sê, stop dit. Want in Suid-Afrika sê ons, dit is nie meer vir vandag nie. My God, if Jesus needed the Holy Spirit, we need him. En daai vrou kry die doop van die Heilige Gees. A pastor told me last year, came to me last year, said, remember that woman got the Holy Spirit? I said, yes. Said when she got the Holy Spirit told her, in dreams and visions, it's not wrong to sell small fish, but I have not called you for that. En hy begin haar drome en visies gee, van wat haar calling is. Sy het nou net vir haar pastoor 'n stuk grond gekoop en sy bou vir my huis daarop. So the Bible says, greater is he that is in you than the one in the world. Dis hoe ons gaan oorkom, but we don't, not we, I've just come to the revelation that you can come for healing, you can come for forgiveness of sins, which is good, but if you don't seek the indwelling of the Holy Spirit inside of you, you will not overcome this world. Because when the world gets tougher, you will have the peace from heaven. Because Jesus said in John 14, not my peace that I leave with you. He said, my peace, not the peace of the world. So if you're still stuck on the peace of the world and what the world can offer you, you've got to seek the indwelling, the manifestation of the Holy Spirit of God inside of you. That's why Jesus said, you've left your first love. Why does he say come back? Not to make it difficult. He says, if I'm not your first love, you're going to fall. You're going to fail. You're going to get hurt. The problem is, in the worldly system, they'll tell you, you've got this. You've got depression. You've got trauma because of 5 years ago. Yay. And Jesus is like, exactly. Say amen to that. Act. But he said, if you stop focusing about you, and you start focusing about the one that is in you, you'll overcome. Because it's Christ in you, Christ in us, that is the hope of glory. Hope. He brings hope to the hopeless. That's when Jesus comes inside. That's when Jesus, I wish, I don't know how to explain this to you. My earthly tongue, my tong kan nie verduidelik nie. You need it yourself. You need it yourself. When the Spirit of God, I remember when I had that encounter with the Holy Spirit, it was as if die lig was blouer. Die gras was groener. I remember how I used to drive back home on a gravel road where I was staying then. Ek het langs die pad afgetrek. Agter op die bakkie gespring. Niemand was naby nie. Net my hande opgesteek en worshiped him. Because I knew I have eternal life. All my sins are forgiven. That is what the Spirit gives to you. That is dis wat die Heilige Gees vir ons beloof. Hy sê, groter is hy, sterker is hy.
die een wat in ons is, as sterk in die wêreld, dis hoe jy hom sal oorkom, 1 Johannes 4 vers 4. So how are you going to overcome this world? How are you going to overcome anxiety? How do you overcome fear? How do you overcome depression in times like these? It's when Christ, the Spirit that raised Christ from the dead, lives inside of you. Dis Christus in jou. And I must be honest, die kringe waar ek beweeg, maybe yours is different, maar die kringe waar ek beweeg, we don't see those preachings a lot. Ons kry net van, ja, Jesus loves you. Kom, ons het vir jou koffie, hot chocolate. Hot chocolate is lekker, maar hot chocolate gee my nie vrede bo my probleme nie. Hot chocolate het nie die krag om my te om pornografie of seksuele sonde te oorkom nie. In actual fact, hot chocolate pour dit net aan. Koffie kan dit nie doen nie. Now, the question is, why are we where we are? The question is just this. What do you want most in life? Because Jesus said, what good is it? You gain the whole world, but you lose your soul. There was even a man in the Bible, a young man wat by sy pa geërf het, verskriklik ryk. And he came to Jesus and he said, what shall I do to enter the kingdom? He said, honor your father, do this, do this. He said, no, I do all those things. But when Jesus tested him by saying to him, okay, give everything and come and follow me. Because he didn't know that in Jesus, you can have 2 fish and 5 loaves. And 5,000 people can stand in front of you and he can feed them all. And there'll be leftovers. That's the Jesus we're talking about. He's talking about a born-again experience. Just the beautiful one. In Wellington, that orphan met a father. In Springbok, Shangombo, Boka was with me in Shangombo, Zambia. We got a phone call the second day of the crusade, die veldtog. And the second day, we just put up a stage, put up speakers. People say to us, sure, your stage is wobbly. People say to us, sure, your speakers, you must get better speakers. I said, listen, ek kan nie nou bekostig nie. But that's not going to stop me to get into places, to preach this Jesus that changed my life, that can change people's lives. And by the second day of the crusade, we get a phone call from a village in Shangombo. So we are in Katima, Namibia. Ons is in Namibia. En ons kry 'n oproep, in Zambia, Katima. Ons kry 'n oproep, we get a phone call. And it's a family that says for years, you can ask Boka, for years, their daughter had to be tied up. This is what, julle sal nie hierdie verstaan nie, maar gaan dit vir julle begin sê. Their daughter was tied up with ropes, met toue, vir jare. Want sy so demon possessed. Daar soveel bose geeste in haar. Nou, ons sit om tafels en sê, nee man, daar is nie meer so ding, Jesus het die bose geeste oorwin. Ja, hy het hulle oorwin, maar hy het hulle nog nie almal in die hel gegooi nie. Hulle is nog hier. Some ask, why are they still here? Maybe just so that Jesus said, go cast them out in my name, en God kry lekker. Because Jesus said, behold, I give you power and authority over all the works of the devil. Go preach the gospel, heal the sick, cast out demons. Can you believe it? Can you believe it? My God. The other day, ander dag is ek by 'n kerk wat hulle my nooi om te praat. En een van my seuns se beste vriende se ouers kom in. Hulle kom sit so aan die regterkant. Ek sê, Here asseblief nou net laat snaaks goed gebeur vandag. Ek wil net hê die ouers moet ek wil net my kind moet sy vriend. As God has it, in the same row, terwyl ek praat, begin dit 'n man te manifesteer. En in die naam van Jesus word hy man vrygemaak. Hy spring daarop, hy word gevul met die Heilige Gees, hy hardloop na die doopbad toe hy word gebaptiseer.
Ek kyk daai familie so, ek sê, asseblief moenie dink ons is weird nie. Ons is mal oor julle kind. Die ma sit en huil. Ek dog toe, sy huil seker want sy sê, waarna toe het ek my kind gestuur met hierdie familie? Oh Jesus. Maar die ma het gelukkig na die tyd laat weet. Hulle het naderhand gewonder of die Heilige Gees nog op aarde is. Al nie so in sulke woorde nie, maar dit was vir hulle bevestiging. They want that. Hulle soek die werk van die Heilige Gees. En partykeer, sometimes when the Holy Spirit's manifest presence comes, if there was a devil in your life that was bothering you, he'll chase it away. Hy gaan nie jou naam deur die modder sleep nie, hy gaan jou vrymaak. Because he who the Son sets free is free indeed. Come on somebody. Come on somebody. That's the King of Kings and all glory to him. Waar was ek met my storie? Shangombo. Daai dogter, they say she's been tied up with ropes for years. And when they take the ropes off, she destroys the whole village. Sy destroy die hele village. I was like, Jesus, Bouke was met my daar. So the pastor said, let's pray under this anointing that is here, want hulle hoor toe, hulle bly 250 kilometer daarvan af. But it's a road that you have to drive. The road is so bad that you drive it 8 hours. So we thought distance is not a barrier. The Holy Spirit can move. That's why Jesus sent him. So we prayed. They let us know that that woman was set free immediately when the name of Jesus was mentioned. Dit was die Woensdag aand. They came the Wednesday night. They drove all the way, 8 hours on a 250 kilometer road to get to the crusade to come and show and prove that this woman was set free. 2 years after that, we get invited to her village to go preach the gospel. And we went to preach there. We drove that 8-hour road of 250 kilometers. But we drove there because Jesus said, get to the ends of the world with this gospel and go and preach it. And the Holy Spirit will confirm it. Weet julle wat daar gebeur? We had a 5-day crusade. 3 weeks after we left, the pastor still had to stand on the soccer field where we had the crusade because people were coming from all the villages and said, we've heard that God was here on this ground. 3 weeks after still. That's the presence of God. No wonder David says, do not take your spirit from me. Take everything, but not your spirit. I tell you the truth. I don't want it that way. But if I have to choose between a house and a car and the Holy Spirit, I'll choose him. Because it's the Spirit of the Almighty God. Are you with me tonight? Is julle hier? In Shangombo, this woman, last testimony. I was in Springbok last year. Heilige Springbok. I was there and I was preaching on the indwelling, the filling of the Holy Spirit. And this lady was standing in the crowd while we were explaining that Jesus can give you this gift and he wants to fill you with the Holy Spirit. All of a sudden, nobody laid hands, nobody prayed, nobody did anything. Daai vrou staan daar. Dit was die pragtigste ding wat ek in my lewe gesien het. All of a sudden, her hands just go up like this. And she starts saying, hallelujah, hallelujah, hallelujah. And the next moment, she just goes into this beautiful, heavenly language. And she's standing there, and all of a sudden, everything becomes silent. As if now, be still and know that I'm God. Nou ons is evangeliste, ons skree, julle kan hoor my stem. Ons is excited. But when the Holy Spirit came in that day, so net so onder aan die linkerkant, that woman received the promise of Jesus, the Holy Spirit came upon her, opened her mouth,
and the heavenly language was most beautiful. And she was standing there for 20 minutes. It was silent. The church didn't care. It felt like 20 seconds. But it was 20 minutes where everybody just freezed. And I thought to myself, God, the Holy Spirit that was on Jesus 2,000 years ago is now upon that woman and ministering to her now. I can't live without it. Nothing else matters anymore. I've got to be honest. I see the fruits of people coming to us on the streets, wherever we go. Even when me and my family wanted to have a holiday in December, people would run up and they'll come tell their testimonies. They'll say that they were alcoholics. We went there 4 years ago. We just heard a wonderful testimony of a town where we preached 3 years ago. They say that the tavern closed down in that community because the people weren't drinking anymore. And the guy came the other day to say, I wanted to come and meet you because I wanted to know this power because that tavern is still closed. And sometimes we ask ourselves, just like the Israelites, we say, but the strongholds are too big. The giants are there. There are too many. People are dying with drugs. People are doing this. But I'll tell you what, God has given His church the power to destroy the works of the devil out there. We are seeing it every day. Every day we see it. The question is just this. How desperate are we? We've got to move from going from arguing from what is this? Like a farmer. Oh, I'm just sharing some testimony. I had to go and visit a farmer in December. And this farmer came to me and he said to me, we met in 2017, 16, 17. He said to me he was a full-blown racist. He says, and the biggest mistake he made, he went to one of our meetings. He says, when he walked out, he was convicted that racism is not from God. And he says, the Holy Spirit touched him. Then he said, and this omgevallery. He said, that was the thing. He said, ek het dit gelyk toe jy gepreek het. Lyk dit as jy preek, maar hierdie gebittery na die tyd, hierdie omgevallery, jy stoot die mense. So he wanted to invite one of his friends that were in trouble, at a church where we were ministering the next week or two later. So he tells his friend, dis wat hy my vertel. Hy sê, luister hier, ons gaan nou gaan. Luister net na daai man se woord. Moenie oor die bitterry worry nie. Ek glo ook in hierdie omstampery en goed. Moenie worry nie. He says they came to the meeting. After the word, when prayer was ready to come, he says him and his friend came in front. He said, the last thing he remembered is when he opened his eyes and he was on the ground and the tears were running down his cheeks. And he says his life has never been the same after that. Listen, I'm not at the, listen, if God can do it for one, He can do it for 1,000. If God can do it for 1,000, He can do it for 10,000. Because He says, hy wil hê die hele wêreld moet tot bekering kom. 1 Timoteus 2 vers 5. 4 tot 5. But it's not by might, nor by power, but by the Holy Spirit. But by the Holy Spirit. And tonight, the invitation is there. How are you going to overcome these last days? Hoe gaan jy dit oorkom? Christus sê, His word says, hy wat in jou is, dis die Heilige Gees. Hy is in jou. Christ in you. Hy sê, He has overcome this world. And if I can just say to you that there was a time in my life, but dit was nie vir my 'n prioriteit nie. It wasn't a priority for me. Ek wou rugby speel, ek wou afrig, ek wou geld maak. Ek wou nie trou nie want ek het gevoel vrouens is beter as 'n vrou. Dis al wat ek wou gehad het. By die aand by die huis kan kom en net 'n dop drink. Sak alright. It's all I want. I'm fine.
But man, the day the Holy Spirit touched me, I knew. I want nothing more anymore but Him. Niks anders. Nothing else matters anymore. En nou is my hart so aan die brand to go tell others that He did it for them too. And that they too can have that encounter. They too can have that experience. And you can see how the church is becoming dormant. Hoe Christene begin stil raak. Because they are so afraid of the unknown of the future. Hulle is bang vir die toekoms. Maar God kom en hy sê, the future that I plan for you is peace. It's not destruction. But thy peace only comes from the Holy Spirit. Last story, then we pray. When I was in Namibia, in a hotel room the one night, I said, God, toe ek sien hoe daai vrou die merke op haar arms, van hoe die duiwel haar gebind het en in haar was. I said, God, no human should live like that. And when the Holy Spirit touched, I said, Here, there's got to be more. And that night I went to sleep. En daai aand toe ek gaan slaap, kry ek 'n droom. I got this dream. I dreamt ek het gestaan daar, nie op die Seer Swart gewou nie. Wat is die ander ene waar die theater is? Sandro Plessis Theater. Staan op die dak van Sandro Plessis Theater. En ek loop verby Christene. My hart roep uit na God en sê, we need more. We need more. En ek loop verby Christene en hulle sê vir my, chill net. En hulle drink, maar dis nie die droom wat ek gehad het. So, ek het niks teen jou drank nie. Ek sê net, dis wat ek gedroom het. En ek droom, hoe mense vir my sê, nee man, 2 glasies, 3 glasies wyn is fine, niks fout daarmee nie. En ek besef toe, die Christene sit lekker, gemaklik. En hulle hou partytjie, hulle is happy. En hulle sê vir my, maar jy's te Israel. En my vrou is in daai groep, en ek beweeg aan. Want op die punt van die dak, sien ek daar's 'n bol van vuur van die hemel af. En die bol van vuur hang daar op die hemel en is available, but nobody's wants it. En toe ek weer kyk, toe haak my vrou by my in, en ek begin te skree op die dak, God, I need more. Wat het ek nodig vir my generasie? What do I need? En hoe meer ek uitroep en sê, Jesus, Jesus, met desperasie, dan kom my bolvuur al hoe nader. Maar sodra ek begin kalm raak, en ek kyk om my en ek sê, Jesus, maar wat gaan die mense van my dink? Gaan hy bolvuur terug. En toe op 'n stadium, toe besef ek, nou moet ek en my vrou uitroep en nie skaam wees nie. En ons begin te skree voor God. Ons sê, Jesus, we desperate for more of you. Wat gaan hierdie wickedness breek? Woef, kom daai vuur af van die hemel. En hy kom sit oralste oor my en my vrou. En die Here sê daar Matteus 3 vers 11, jy moet gedoop word met die Heilige Gees en vuur. Holy Spirit and fire. The Holy Spirit is for you. The fire is for your community. That when you witness, the fire of God consumes the addictions, the depression, the trauma. Want God het die krag om depressie weg te vat. Halleluja. God het die krag om trauma weg te vat. Die vraag is net, do you love feeding on your trauma and your past, or do you want that future? Want ek sien te veel mense terugkom van mense wat hulle help, en hulle sê, ja, ek is maar so, want dit is wat met my gebeur het. En dan kom Jesus en sê, great, jy is so, but I promise you, if I put my Holy Spirit inside of you, as ek my gees in jou sit, gaan jy 'n nuwe skepping wees. You will not be the same person. But the Holy Spirit and Jesus has the power not just to forgive, but to change people's lives. Jy vra vir my, what do we need?
we need the baptism of the love of Jesus. Dis wat ons land nodig het. Romeine 5 vers 5 sê, the love of God, hope does not disappoint. Hy sê, Abraham het teen hoop geglo in hoop. Wat beteken dit? God sê, hier's die seun, die belofte Isak, gaan offer hom op. Hy sê, maar teen hoop het hy, hoe het hy teen hoop geglo in hoop? Hy moes die kind gaan opoffer, maar hy het geweet, God kan die kind weer uit die dood uitbring. Hy het geweet, God het die krag om hy kind weer, because God promised it. En dan sê die Bybel, he who raised Christ from the dead lives in you. Maar hy sê, you need the fire. Jy het God se vuur nodig, mense. Here, waarvan praat jy van 'n vuur? Wat 'n vuur nou? Wat help nie? Nee, God se vuur. Hy moet jou doop in die Heilige Gees en in vuur. He'll set you on fire to run for God. Daai vuur kom brand alles wat die duiwel in jou lewe gesit het, and you'll be free. Ek's jammer om vir jou te sê, as jy nog alkohol nodig het om rustig te slaap, I wonder if you've met the Holy Spirit. Ek twyfel nie dat die Heilige Gees met jou wil wees nie, ek twyfel of jy hom ontmoet het. As jy nog 'n wêreldsisteem, want God offer dit, hy sê, I've paid the price for it. As jy net die Gees van die Here. Nou hoor mooi, wat in die laaste dae gaan gebeur. Jesus het gesê, in Timoteus het Paulus gesê, love will grow cold. Dis hoekom Jesus vir sy eerste kerk, voordat ons bid, dis hoekom Jesus vir sy eerste kerk gesê het, hy het gesê, you've left your first love. En dan sit jy vanaand, jy sê vir my, as jy eerlik is met jouself, is Jesus jou eerste liefde? Is hy jou eerste liefde? As hy jou eerste liefde is, as daai jong man op my bed spring, môre papa, sê ek, wow, net gou vir God môre sê, en dan vir jou. Wat jy met die lief nie, papa, ek het jou so lief, dat ek weet, jy kom van hom af. As ek hom eers moet eer gee. The question you need to ask yourself, be real, haal die maskers af. Haal die maskers af, vra jouself, is God jou eerste liefde? Ask yourself tonight, God, is God my first love? My eerste weergebore ervaring was amazing. I was so in love with God. I didn't want to fall into sin anymore. Didn't want to drink anymore. My nature changed. But when he called me to preach the gospel, toe ons daai een veldtog het en die polisiekaptein soek my van die permit wat hulle my gegee het. Ons het oor die permit gegaan. Van mense, te veel mense gekom. Ek het gedog die polisiekaptein, die polisiekaptein in daai dorp sê vir sy konstabels, gaan stop daai man, daar's te veel mense by sy crusade. Die konstabel sê, ons gaan hom nie stop nie, want vandat hulle in die dorp is die misdaad af. Maar toe kom die polisiekaptein self, en hy kom sê, ja, violence. En die polisiekaptein homself kom na my toe, en hy sê vir hy, as hy klaar gepreek het, ek wil hom sien in my kantoor, hy moet polisiestasie toe kom. Toe ek van die stage afklim, en hulle sê vir my, die polisiekaptein soek jou. Toe ek in die bakkie klim en ek ry tot na die polisiestasie toe, weet jy wat gaan deur my kop? Ek dink by myself, as ek nou hier in ons tronksysteem moet inkom, en ek word vanaand toegesluit, kan dit 6 maande vat vir my om uit te kom, en wat alles, en al hierdie vrese en angs, en wat gaan nou van my vrou word, en my kinders, en ek gaan nou in die tronk sit, en ek hoor net hoe sê die Heilige Gees vir my, you have left your first love.
Ek sê vir hom, Holy Spirit, what do you mean? Ek sê, I'm preaching the gospel. I say, it doesn't mean when you preach the gospel that Jesus is your first love. Ek sê, Lord, what nou? Ek sê, okay, hy sê, because jy worry oor jou vrou, jy worry oor jou kinders. Hy sê, but you told me you're ready to go and die for me. Jy sien, somebody, if Jesus, as Jesus die jou eerste liefde is, hier's jou eerste toets, you'll die for him. Jy sal doodgaan vir hom. You'll do whatever for him. En ek vra vir die Here op pad, so ek sê, okay Lord, ek is in die moeilikheid. Ek sê, Here, ek is in die moeilikheid. I've left my first love. Wat moet ek nou doen? Hy sê vir my, don't worry. In Deuteronomy sê die Here, I will circumcise your heart so that you love me. With your whole heart also. Ek sê, Here, ek het al daai gevoel gehad. You think Jesus can do it again? Ja, in daai oomblik voel ek net, hier word daai hart van Jesus, die Heilige Gees word uitgestort. Ek is soos, I'm ready, Lord. Toe ek by die polisiestasie stop, en ek hardloop in, as I ran inside of the police station, en ek maak nog my hande so vir die polisiekaptein, I'm guilty, en ek skat uit hom toe. Hy sê, maak die deur toe. Hy sê, sit down, because I need prayer. Wow. And the rest of that week, toe ry hy met sy polisiekarre al om ons crusade om ons veilig te hou. But that was a test for me to man up, to say, do I just love him? Or is he truly my first love? And what God does, last ding wat ek sê, what God says is, in the last days, the way hoe jy gaan oorkom, jy moet hom vra, keep me as the apple of your eye. Bend my heart towards you every day, Lord. Moenie laat hierdie wêreld en die dinge van die wêreld my hart wen nie. Bly op die troon van my hart. Wees eerlik voor hom. En sê vir hom, want weet jy wat doen hy? Hy stort aan daai liefde in jou hart uit. Then it's impossible not to love him as your first love. When he's your first love, wanneer hy jou eerste liefde is, trials and tribulations can come here on earth, church. But you will overcome because Jesus is the love of your heart. Wat kan hierdie wêreld aan jou doen? Jou doodmaak. Paul says, the man that had Jesus as his first love. He said, I'm struggling in my mind. Hy sê, ek battle, ek gaan nou klaarmaak, voor jy aan die slaap raak. I battle in my mind. Hy sê, ek het een battle. Ons praat van, moet ek nou 'n Ford koop, of 'n Toyota? Paul says, I've got one massive struggle. Hy sê, ek wil so graag teruggaan na hom toe. Maar vir julle onthaalwe sal ek maar bly. Dit was sy struggle op aarde. En onthou, hy skryf daai brief in die tronk. In 'n Romeinse tronk skryf hy, ek het hierdie struggle. Ek dog, okay, wat is dit? Wil jy uit die tronk uitkom? Nee. Ek wil so graag teruggaan na hom toe, maar ek weet ek moet hier bly vir julle onthaalwe. Is when he becomes your love, you're on fire for him. Soos 'n ander ou my nou die dag bel, sy kind is genees van kanker. Toe Jesus hom vry, die kind van 14 jaar oud genees het van kanker. Hy bel my 'n paar dae daarna, ek sê vir hom, is jy gelukkig? Hy sê, ek's bly oor my kind se kanker, maar laat ek jou die mynpunt vertel. Hy sê, toe jy vir my kind bid en ek vra, ek wil ook die Heilige Gees hê, toe ek die Heilige Gees ontmoet. Hy sê, ek staan in die oggend in die stort en ek dink, wie is my enemies hier op aarde sodat ek hulle kan bel en vir hulle sê, ek soek vrede. That's when the Holy Spirit is there. If you're here tonight, as jy hier is vanaand, en jy ken dalk nie vir Jesus nie, as jy hier is vanaand, en jy ken dalk nie daai indwelling of the Holy Spirit nie, of as jy hier is vanaand, en jy's depressed, of trauma, of
Hulle het vir jou gesê, dis hierdie probleem, of whatever jou probleem, niks wat in jou is, kan God nie uithaal nie. Nothing that is inside of you, God cannot take out, because He's God, and He loves you, and He cares for you. And then those that are here tonight, as jy hier is vanaand, en jy weet vir 'n feit, He's not your first love. En jy wil terugkom en sê, maar Jesus, ek het jou lief, maar jy is nie my eerste liefde. Ek wil jou vra, Here, dan sê jy, Here, ek wil jou vra. Come on, Holy Spirit, pour out that love of God, so that I can make Jesus, so that Jesus can become my first love. My eerste liefde, because when you have Him, when He's your first love, nothing in this world gaan jou onderkry nie. Why? Because you always have your first love. Ek was nou die dag by 'n boeregemeenskap, het hulle my weggejaag. Ek praat oor 'n waterdoop en 'n dooping van die Heilige Gees. Hulle het my vriendelik verplig om te gaan. Maar weet jy wat? My hart het hartseer daar gevoel omdat mense my reject het. Maar my hoop was nie op nie. Want ek het geweet ek gaan terug na 'n vrou toe wat my onvoorwaardelik liefhet. Ek het geweet ek gaan terug huis toe. En julle sal nie glo nie, daai prediker wat my daar weggejaag het, wat gesê het, hierdie Heilige Gees ding is nie vir vandag nie. So laat waai. Ek ry daar weg, sê, Here, wat moet ek nou doen? Here sê, relax. 2 maande daarna gaan preek ek by 'n koshuis by 'n skool. Die Heilige Gees val op 120 seuns. Hulle is 120 seuns, 3 bly staan, sonder hande op lê. Heilige Gees kom explode daai plek. 'n Jong man in die crowd spring op, hy gaan so, boys, dis real. Dis so amazing. Ontmoeting. Ek hardloop na hom toe, ek sê vir hom, wie is jy? Sê ek is so hom. Sê, waar kom jy vandaan? Nee, van daai dorp. Ek sê, o, ek was nou die dag in daai dorp, ja, waar hulle my weggejaag het. Wie is jou pa? Toe sê, my pa is die prediker oom. Loof die Here. Wie is hier vanaand wat sê, Here, onthou nou ek het gesê, nee, it feels like I'm finished trying to please people. We're desperate for God. And you know what happens when you are truly desperate for God? You're not shy anymore. You don't care what people think around you anymore. Dis wanneer jy by die plek kom en jy vir die Here sê, Here, ek besef you're not my first love anymore. Is there anybody I'm talking to tonight? Thank you. Thank you. Can you please keep your hand there? Please keep your hand there. There's anybody here that's saying, Jesus, I love you, but I'm not sure. I've left my first love. The Spirit of God is here to come and restore your first love back to you. Julle wat julle hande op het vir daai, dis die eerste wat ons gou gaan doen. Kom gou. Come in front. Kom staan gou hier voor, kom. Jy wat vanaand hier staan en sê, yes, Jesus is speaking to me. Hy sê, jy het jou eerste liefde verloor. Staan so 'n bietjie nader, staan so 'n bietjie hier so teen my. Staan hier so teen my. Net vir in geval die Here besluit. Het ek ushers, het ek helpers hier vanaand? Het ek helpers 2 en dan Marco, jy sal help. Staan sommer daar by daai vrou vinnig. Staan daar by daai vrou vinnig, soos die Gees van die Here hier op. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Heavenly Father. Lord, I pray you restore it unto it. Release. Mense vra, hoekom blaas jy op mense? Ek weet die Jesus het gesê, hy het op mense geblaas. Father, in the name of Jesus, it's upon you. Lizzie, daar gaat jy. That's what you desire. Die gaan. Thank you, Holy Spirit. Just restore that first love tonight. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Daar is die Gees van die Here. Gees, thank you, Lord, dat ze helpen. Thank you, Jesus. Thank you, Father, tonight. Tonight, Lord. Here, restore unto them your Thank you, Jesus. Dank je, Heilige Geest. Dat is waar die Heilige Geest opkomt. Help. Ja, zo. Die kracht van de Heilige Geest. Die Here sê, dis okay. Dis hoekom ek jou waarsku in my woord.
Dis hoekom ek jou terugroep, om vir jou te sê, come back. En hy sê, hy sal die liefde van God weer uitstort. Touch you, Jesus. Dankie, Heilige Gees. Father, in the name of Jesus, just restore. Holy Spirit, just that experience daar in die stak, kom hy. Touch him now, Jesus. He's a salving hier voor. Dankie, Here, vir jou liefde. Dankie vir jou goedheid, Here. Rejoice, Joshua, Kendebe, Sepramasto, Lonkorosia, Santanama, Lezodo. Thank you, Jesus. Dankie, Here. Ek word maar hier so. Help my hier so. In die naam van Jesus, pas op, onthou dis oud tannies, they want to finish well. Hulle wil goed klaarmaak. Touch them now, Lord. Raak klaar, Here. As die eerste liefde. As die eerste, help jou, kyk al, begin die trane kom. Hou die oom mooi vas, hoor. Hou die oom mooi, daar is die krag van die Heilige Gees, oom, daar kom hy. Sien? Dankie, Here. Help jou, oom. Dis die krag van die Heilige Gees. Help jou, oom. Here, en gooi sommer daai rig in, asseblief, Here. Doen 'n wonderwerk vir die oom. Vul met die Heilige Gees. Daar sê. Ja, daar sê, Here. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus, dat jy hulle vul met jou first love, Lord. Luister, it's got to be real. Dit moet real wees nou. Die krag van die Heilige Gees is hier so. Thank you, Holy Spirit, would you just move upon them now. Touch. That's it. There's the first love. Thank you, Jesus. Help me so. Thank you, Lord. Dankie, Here. Ontmoet haar. Thank you, Lord. Would you just fill the first love? So. Thank you, Jesus. Dankie, Here. Thank you, Holy Spirit. Ja, die krag van genesing is ook hier so. In die area, teenwoordigheid van God. Die teenwoordigheid van God is hier so. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Tweede vraag, wat ons gaan vra is vir die wat graag, wat net gelei soos die Heilige Gees, die wat graag die vuur wil hê. Die vuur van God wil hê. Maar wag eers met daai ene. Wag net eers met daai ene. Die wat graag die vuur van God wil hê. Ek sien iemand steek hulle hand op hier, so ons gaan dan verby, Here. Here, ek vra net vanaand in Jesus naam. Thank you, Jesus. Is daar iemand vanaand? Kom hier so, jongman. Kom hier so. Staan hier so. Sit jou in my hande. Maak jou hart oop, okay? Maak jou hart oop. Maak jou oor. Sê net, Jesus, asseblief, vul my met jou Heilige Gees en met vuur. Ek maak my hart oop. Kom asseblief, Heilige Gees. Kom leef in my. Van vanaand af. Dankie, Here. Dien hom, Here. Dien hom van vanaand af, Jesus. Is daar iemand, is there somebody here tonight? You've never experienced the Holy Spirit before. Jy het nog nooit die Heilige Gees ervaar nie. Maar jy is honger vir die werk van die Heilige Gees. Jy wil graag hê die Heilige Gees moet nie net met jou wees nie, maar in jou wees. As jy net jou hand kan opsteek. Iemand wat vanaand kan sê, ek smag graag vir die Heilige Gees in my. Kom vanaand. Kom. Hy net daar so staan. Thank you, Lord Jesus. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Dankie, Vader. Holy Spirit inside. Dis 'n ontmoeting wat die Here vir mense gee. So ek wil hê jy moet net daar staan, jou hande uitsteek, 'n oor toe maak. Dis wat dit is. Because it's Christ in you, who is the hope of glory. Daar waar jy nou staan, wil ek net hê jy moet net vir Jesus sê, Jesus, jy beloof, ek sal oorkom met hom wat in my is. Jy sê dat die Heilige Gees sal in my woon. Ek vra asseblief, seël dit vanaand. Ek roep uit na jou, Jesus. Ek vra, Heilige Gees, kom maak my liggaam jou tempel hier op aarde. Eerste vra jy sê, Jesus, maak my skoon met jou bloed. Was my skoon nou, sodat die Heilige Gees in my kan kom wandel. Ek is opgewonde
Ek is bang. Ek weet nie hoe nie. Maar U beloof dit. So Heilige Gees, asseblief, kom nou in Jesus naam. En hou vas, ek gaan hom vra. Jesus, would you fill them now with your Holy Spirit? Touch. Come inside. Come dwell in them. Vul hulle nou. Gee hulle die weergebore ervaring, Jesus. Dankie, Heilige Gees, vir jou liefde. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Daar is nog een dag. Dankie, Here. Dankie, Heilige Gees. Dankie, Vader. Dankie, Jesus. Touch it. Touch it, Jesus. Touch it tonight, Jesus. Dankie, Here. Voor ek gaan vra vir die doping van die Heilige Gees, ek kom vra jou vanaand, as jy nie is hierso en jy is nog nie gedoop in die Heilige Gees nie, onthou, die doping in die Heilige Gees is 'n ervaring na jou redding. Nadat jy tot bekering gekom het en jou hart vir Jesus gegee het, dan kom gee hy jou krag, dan kom die Heilige Gees op jou. Vlamme op jou kop en jy begin die Bybelse patroon is, jy begin spreek in hemelse tale. Daar was nou die aand 'n tannie, toe sê sy vir my, ek is gedoop in die Heilige Gees, boetiekie, ek het die krag van die Heilige Gees, maar ek het nog nie daai hemelse taal nie. Ek sê, tannie, jy het dit klaar in jou, jy wil dit net nie uitbring nie, want die Bybel sê, jou verstand kan dit nie verstaan nie. Toe sê sy vir my, nou wat moet ek doen? Ek sê, maak op jou mond, en laat dit vloei, en ons vra die Here. Sy sê, Here, sê vir die jong man, ek joke, Here, ek is gedoop in die Heilige Gees, maar ek soek hier die hemelse taal, net so woep, gaan sy hoor. En sy ontvang haar hemelse taal. Mense vra vir my, is dit nodig? Dalk nie vir jou redding nie, maar as God dit gee, dan moet dit wees. Kan ek julle iets vertel? Ek kom los daai ene. Kan ek julle iets vertel? As Jesus dit gee, hy verduidelik, hy sê, want die duiwel kan nie verstaan wat jy bid nie. He can't understand what you pray. Sê, wanneer jy na hemelse taal bid, dan spreek jy mysteries in die geestelike realm. En die Bybel sê, wanneer jy in hemelse tale bid, in Juda 1 vers 20 sê, lift up your most holy faith by praying in the Holy Spirit. Dis 'n hemelse taal wat Jesus vir jou gee. Hoekom? Want jy's 'n citizen of heaven hier op aarde. En jy moet die hemelse taal kan praat. En daai is die begeerte, is net om vir die Here te vra, Here, nou vra mense vir my, maar is dit belangrik? Moet ek dit hê? Ek sê, weet jy wat, dalk nie vir jou om in die hemel te kom nie, maar vir jou om al die wapens, al die gawes te kan uitoefen hier op aarde, sodat jy kan oorkom. Daar's kere wat ek nie weet wat om mee te bid nie, maar ek wil net in sy teenwoordigheid bly, gaan ek dit oor, en die Heilige Gees vat oor, en hy bid 'n perfekte gebed deur my. Dis wat dit is. Is daar enigiemand wat graag smag na die doping van die Heilige Gees hierso vanaand? Dankie, Jan, waar nog? Kom, ons gaan klaarmaak met dit vanaand. Ons gaan klaarmaak met dit. As jy graag gedoop wil word in die Heilige Gees, dis 'n ontmoeting na jou redding. Dis die probleem. Mense kry die weergebore ervaring en dan dink hulle, dis die ultimate, maar dit is nie. As die doping van die Heilige Gees gaan jou net, it will get you started. Dis wat die Heilige Gees en die doping van die Heilige Gees doen. Die wat gedoop word in die Heilige Gees, gaan staan vir my daai kant. Ons gaan die diens klaarmaak vir die wat gaan. Is daar enigiemand hierso wat gekom het vanaand, wat graag gebed wil hê? Staan jy okay? Sjoe. Graag van die Heilige Gees. Sjoe. Kom. Op die jaar. 18. Vader, in die naam van Jesus, bring jou vrede en jou blydskap en jou bevryding. Dat sy nooit weer
hoef dit te drink nie. Die tannie wil nie meer antidepressante drink. U kan dit doen. Maak haar vry van depressie. Maak haar vry, Heilige Gees. Maak haar vry, Here. Maak haar vry. Sien julle? Gees van die Here is hier. Die tannie smag om vry te wees. Sy wil dit nie meer doen nie. Die wêreld gaan vir jou sê, nee tannie, jy ook. Father, in the name of Jesus, just ask you for fresh fire upon this girl right now. In Jesus' name. Follow the fresh fire in Jesus' name, Lord. Fire her up to run for you, Jesus. Fire her up to run for you, Jesus. That's it. Kom maar. Oh, kom maar. Oh, kom maar. Come out of it. In the name of Jesus, right now. Leave that woman now. In Jesus' name. Come out. Thank you, Jesus. Let her go, Satan. Let her go. Some people will say this is weird. Ek weet nie of dit van julle is die eerste keer wat julle sien 'n bose gees iemand verlaat. But this is what happens. Jesus says, I've come to set the captive free. En is in Jesus se naam gedoen. En is niks om oor skaam te wees. It happened in Jesus' time. Onthou julle, toe Jesus duiwels uitdryf, toe spring die fariseërs op en sê, hy dryf duiwels uit met 'n duiwel. Onthou julle dit? Ons is nie om skaam te kry nie. We're here to be set free and set on fire for Jesus to go make a difference out there. And if the devil is in the way, God's going to remove him. Gaan hom vry maak in Jesus naam. Ja, dis hoe julle gewoonlik kyk. Plekke waar ek preek, as 'n suster of 'n broer van die gemeenskap vrykom, dan klap almal hande en hulle rejoice en hulle dank die Here, verstaan julle? En ek sê, want almal is nou soos, wow, wat het nou net hier voor ons gebeur? Jesus, there we go, stand up, bring up, tell up now, you ready? An attack from the Lord. Right. Now, yeah, don't worry, don't thank me, thank Jesus. It was in the name of Jesus. Right, ready? So, you are free, okay? And look around. No, if anybody here condemns you, or anybody here, you tell me, okay? Because Jesus is here to set you free. It's not how you start, it's how you finish. Hallelujah. It's how you're going to finish. All right? Ready? You want to be filled with the Holy Spirit now. Now, close your eyes. Say, Jesus. Say, Jesus, thank you for setting me free. But now, fill me with your Holy Spirit. In Jesus' name. Receive the peace of God right now. Thank you, Jesus. You see? Daar's no vrede. That's what it is all about. That's what it's all about. That's Jesus doing His work. Come on, somebody. Come on, somebody. This is Jesus in our midst. Yo. Ek het nie gedink. Ek was soos Here, die Afrikaner. As jy hom kan kry, ek joke net. Ek is self een. Ons gaan nou bid vir die hoofpyn. Hallelujah. Free and free indeed. Come on, be happy. Be so wow. Thank you, Lord, for helping somebody here tonight. Thank you for setting somebody free. Isn't this wonderful? Gaan laaste vir julle bid wanneer almal geskuif het. Sit reg so. Is there anybody here? Jy het 'n ontmoeting gehad vanaand. Huh? Sure. Is there enigiemand hier? Is there anybody here tonight? Laaste altar call, gaan ons bid. Ons gaan bid vir die siekes ook. Jy's welkom om vorentoe kom. Jesus said, lay hands on the sick and they will recover. Is there anybody here tonight that voordat ons bid vir die siekes, is there anybody here tonight that is here? Wat sê, weet jy wat? I've seen a little bit of the manifestation of the Holy Spirit. Ek het gesien en hy klop op jou hart. Ek vat net 'n kans, want ek sê evangelis. Is there anybody here wat vanaand hier sit, wat as jy vanaand moet doodgaan, you don't know where you're going. Want ek moet jou sê, na die dood is hemel en hel vir altyd. Jesus wil nie jy moet hel toe gaan nie. He paid the price on the cross for your sins.
Hy het jou so lief gehad, dat hy sy lewe opgeoffer het, so that you can be with God forever. God showed his love to the world by giving his son, who died on the cross and rose again for our sins, so that we can be reconciled with God, dat ons versoen kan word. Ek wil jou vra vanaand, die beste wonderwerk wat daar is, na die dooping van die Heilige Gees vir my, is om gered te word, is to receive salvation. Is hier iemand hier vanaand, jy weet dalk nie, as jy vanaand moet doodgaan, of Jesus kom môre terug, of jou naam in sy boek is nie. Is there anybody here, wat sê, ek dink daar's nog sonde in die pad? Want Jesus sê, if you call upon me, I'll answer. Hy sê, if you cry out, and you say my name, I will save you. Weet jy, some people say, saved from what? Nommer 1, saved from eternal destruction. Saved from hell. Saved from sin. Party mense weet eers wat hulle gered van moet word nie. En dis die ewige lewe, that's what he wants to give you. Is die enigiemand hierso wat vanaand wil sê, Here, ek wil graag my hart, ek wil oorgee aan jou, ek wil surrender aan jou, ek wil my sondes vergewe hê, ek wil weergebore word, ek wil hierdie pad saam jou stap. Want die Here sê, it's not too late now. Is daar enigiemand hierso met 'n hand opsteek? As jy hier is en jy wil vanaand jou hart vir Jesus gee, jy wil vanaand wil jy jou hart vir Jesus gee, wow, kom, thank you brother, yes so, prys die Here, kom, staan op, kom vanaand, kom, come on, can we give Jesus a hand clap vir vanaand? Twee mense, wat vanaand, drie vertaling kom terug. Anybody else vanaand, wat hier staan en sê, ek wil graag my hart, I want to surrender to Jesus, ek wil 'n nuwe lewe, because Jesus promises, when he has cleansed you of your sins, gaan hy 'n nuwe lewe met jou begin. Nou luister gou julle wat hier staan. Let me tell you, hoe was daai? Huh? 'n Man wat huil, ek like it. Ek het jou gesê, as jou emosies mekaar uitdruk, sê hulle gees kom. Halleluja. Ek wil gou vir julle verduidelik, net vir julle vinnig iets sê. Die Bybel sê, jy is gebore in sonde. Tannie, sorry. Wat ek hoor? Ek voel vry. Ek gaan nie meer een antibiotikum. Kom aan, kom skief nie. Is dat nie ernstig? Soos in real. Jy voel daai. My help. Sure. Thank you, Jesus. Ja nee, wel as die Afrikaner dit nie wil geniet nie, Here, ek loof vir prys. Want ek weet waar is hulle. Hoe kan jy net jou dit interessant los nie? Ek het nie vir die tannie gesê sy moet dit los. Ek het nie vir die tannie gesê. Jy sal weet dat jy weet wanneer dit jou tyd is. Ek het 18 jaar terug die Here my aangeraak, waar ek daagliks 'n asmapompie moes gebruik. Want hy's God, hy's die geneesheer. Amen. Ja. Amen. Ek wil vir julle sê wat vanaand die grootste wonderwerk is salvation. As jy vir salvation wil, om jou hart vir die Here te gee, loof die Here. Loof die Here. Luister gou. Die Bybel sê, ons het almal kort geval. So moenie worry nie. God het jou klaar uitgevang. 2000 jaar terug, toe hy die Bybel vir jou stuur, toe sê hy, ek weet jy is skuldig. Maar hy kom en hy sê, ek condemn jou nie. Hy sê, ek het jou so lief gehad. Luister gou, weet jy wat is die liefde van God? Dis iets, as iemand jou nou hier inspring, en hy wil jou skiet met 'n bullet, en ek spring voor die bullet in. Dis bewys ek's lief vir jou. Maar is iets anders. As iemand jou wil skiet, en ek vat my seun, en ek gooi hom voor die pad in vir jou. Dis so lief God jou. Hy het jou so lief gehad, dat hy sy seun, hy het jou sonde op hom gesit, 2000 jaar terug. He thought about you 2000 years ago. En hy sê, I carried your sin. En hy sê, hy het die prys betaal. En dan kom hy en hy sê, after I've forgiven you, jy ook in. Wow. Ja, dankie Jesus. Wanneer die Heilige Gees
inkom en Jesus kom en sê, ek was jou skoon, ek vergewe jou nie net nie. Ek was jou skoon van jou ou lewe. En ek gee jou krag om nie meer in sonde te leef nie. En dan sê hy, wat moet jy doen? Die Bybel sê, repent, jy herken, jy is 'n sondaar, jy herken jy het opgeneem en jy gee nie die bier, die skuld of jou pa, want hy alkoholist was nie. Jy herken en jy sê, Here, ek het my mond oopgemaak, niemand het my forceer. God soek nie verskoners nie, hy soek erkenners. En as hy nou erkenning inkom, dis wanneer God inkom en hy sê, nou kan ek jou help. So die eerste ding is, as jy erken jy is 'n sondaar en jy wil nie meer daai lewe leef nie, want wat dan gebeur is as die Heilige Gees in Jesus inkom, dan gee hy jou die krag om te draai en dan die lewe te lewe wat God jou geroep het om voor te lewe. Wow! En weet julle wat die ergste van ons dan nie? In Prediker 7 vers 8 sê hy, die einde van 'n ding is beter as die begin. So hy worry nie hoe oud jy is nie, hy worry nie hoe jy begin het nie, sy fokus is op hoe jy gaan klaarmaak. Amen. En onthou wanneer hy jou vergewe het vanaand, as hy jou vergewe, want die Bybel sê, as jy sy naam uitroep, sê hy sal hoor en hy sal vergewe. En hy sal skoonmaak en hy sal jou sy Heilige Gees gee. So moenie verstom wees as jy môreoggend wakker word en jy het net nie meer die begeertes van die dinge van die wêreld. Moenie verstom wees nie. Dat jy so verlief is op God, dat jy soos Here, okay, waar toe gaan ons van hier? Want jy wil sy way volg. Dis die krag van die evangelie. Okay? Maar hy sê, as jy kom en jy sê, vergewe my sondes, moet jy ook 'n hart hê om te sê, I don't want to live that old life anymore. I don't want to do that anymore. I want the new life. Okay? Nou vir hulle vir my, hoe sê ons, die Bybel sê, if you believe in your heart, you confess with your mouth, you shall be saved. So ek gaan saam met julle 'n prayer bid, okay? You're going to close your eyes, you're going to open your hands. Hierdie prayer is nie hoe almal dit moet doen nie, dis 'n patroon wat ons doen, okay? To lead you into salvation, okay? As a servant of God. Ek wil hê jy moet saam met bid. Ek wil hê jy saam met jy moet sê, God, creator of heaven and earth, my creator, I come to you tonight as a sinner. I confess, no excuses. God Almighty, thank you for loving me so much that you wanted my sins to be forgiven and washed clean. God, thank you for your son Jesus. God, please forgive me tonight. Save my soul. Jesus, please come and wash me clean now of all my sin. Jesus, would you write my name in your book? Would you give me this new life through your Holy Spirit? Will you give me the born again experience by your Holy Spirit? Save me, change me, save my soul, and wash me clean. And may the Holy Spirit come. That's what it there it is. May the Holy Spirit come and change my life completely. Say, Holy Spirit, walk with me until I leave this earth into the hands of Jesus. Do it now, Lord, in Jesus' name. Touch. Touch. So, in the name of Jesus. Jesus. Stuur jou Heilige Gees in my hart. Listen, the Bible says, if you have confessed before Jesus, He has saved you, He's washed you clean, en jy is weergebore. En ek wil vir jou sê, welcome into the family of God. Amen. Yes. Hy is nou deel van die familie van God. Jou sonde is vergewe, you are washed clean, your name is in the book, and you're part of heaven now. Amen. Ja, Jesus het jou uit die hel uitgeruk. Jou siel is nou by Jesus. And you are now with God. Ek sal nou so aanbeveel, walk with Him.
to the end. Julle het hulp nodig van hier af. En julle het nou nodig om gedisipel te word, to learn about Jesus. En dis waar Bouke inkom. So ek wil hê julle moet na die tyd vir Bouke gaan sien. En dat Bouke vir julle verduidelik, want hy sal julle graag wil kom sien en by julle kom kuier. En hy sal julle wil bel om te hoor, om julle verder te vat van hier af. The next step. Wie wil weet wat is die volgende stap? Steek op jou hand. Wie wil weet wat is die volgende stap? Wat sê die Bybel is die volgende stap? Nie denominasie nie. Acts 2, vers 38 sê, repent, be baptized. Laat jou doop. Ek praat nie van op jou voorkoppie, want die Bybel sê, jy moet skoon gewas word van jou sonde. Hy sê, jy moet onder jou, nou onthou, as ek vraai jong laities van my sê, gaan was vir julle is vuil, gesweet en gemodder en alles. En hulle vat net water en sit dit op hulle voorkop, gaan ek nie happy wees. Hulle moet in die water ingaan van kop tot toe. So as daar enig iemand hierso wat die volgende stap wil uitbeweeg en sê, ek wil graag gedoop word, steek op jou hand. As daar enig iemand hier wat sê, ek sal graag gedoop word, sal jy nou net sê, ek sal graag gedoop word. Hou jou hand daar, wie nog hier so in die krel? Julle almal gedoop, julle dopers. Julle almal, wie nog, hou jou hand daar, die wat gedoop wil word. Hou jou hand daar, wow, 1, 2, hou jou hand daar, hou, 3, 4, 5. Ek het vir julle 'n massive surprise. I've got a massive surprise for you. There's a baptism pool inside there, en ons het hom volgemaak met water. So, laat was jou skoon, gaan dood van jou sondes, voor jy môre weer inval, klim in die water, en weet jy wat, kyk net die lekker weer wat die Here vir julle gegee. Hoe lekker is dit? Daar is klere daar, daar's 'n handdoek daar, wie sou dit graag vanaand wil doen en sê, ek kan nie wag nie, ek wil dit vanaand doen. Wow, kan jy glo, get baptized tonight. Luister, yes sir, krijg sommer nou so, hey luister gou hierso, this is Jesus. Amen. This is Jesus. Kyk gou, hoeveel mense gered is vanaand echt. Dit beteken die hel is leer en die hemel is volle. Amen. As gevolg van Jesus. Wat? Hoe crazy is dit? Okay, Bouke, ek sê evangelis, ek weet nie om op te praat nie. Die mense waarby ek preek, sê gaan net aan, maar ek sien is 'n paar mense, hulle chops is al gebrand in die oor. Wat? Jy gaan dit vat van hier af. Ek wil graag nog bid vir die baptism of the Holy Spirit en vir die wat nog genesing van die Here vertrou vir genesing. En dan kan jy sê daai wat moet gaan. Ek los dit vir jou. Kan ons vir Jesus 'n hande klap gee? Dankie Jesus. Halleluja. Okay, julle is welkom, die wat nog wil om hier in die teenwoordigheid te sit. Die res van julle is ook welkom om uit te beweeg, maar ja, dan almal wat hulle harte die eerste keer vir Jesus gegee het, sal julle net gou saam met my hierso by mekaar kom, en dan die wat gedoop wil word, sal ek oor so 'n paar minute daar by die doopbad kry. Kom ons doen dit net soos die Afrikaner. Mag die liefde van God, die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle en in julle wees, sodat julle hierdie wêreld kan oorkom. Amen. Wie het vanaand geniet? Steek op jou hand. Wie het vanaand geniet? Yes. Allemaal happy? Yes. Ready om hier uit te gaan? En ons gaan, hè? Ja, jy is 'n crusade organizer. Jy kan sien is 'n paar mense, so kan jy net ophou praat. Luister. So is julle gelukkig. Amen. Het julle die blydskap en die vrede van die Here. Amen. Ons gaan nou verder vir hierdie mense bedien. As jy nog bediening wil hê, jy's welkom. Dankie dat julle vanaand gekom het. Die Here seën julle. En vir wie is Jesus nie real hierson nie? Here, jy gaan die duiwel uit. Okay, die almal reg. Prys die Here. Loof Jesus. Good night. God bless you. Goodbye. Gaan dit goed met hom? Ek het hom nog gedoop op die plaas. Reg, ja. Wonderlik. Gaan dit goed met hom? Sneer hy rug. Is dit? So Vader, in die naam van Jesus, vra ons net dat jou krag van genesing oor oupa sal kom. In Jesus Christus naam. Asseblief, Here. Asseblief. Doen hy werk vir hom, Here, vanaand. In Jesus naam, dankie Jesus. Loof en prys met jou geneesingskrag sal doen. Want ek vertrou saam met hom. Al wonderlik gaan, Here. In Jesus naam. Amen. Johan het hom gebid en sy ligstring was nie meer seer. Sure, okay. Maar dis die spier. Ons bid dan vir die spiere. Here, maak 'n kompleet werk in Jesus naam. Amen. Amen. Vertrou saam met hom. Reg. Alraai, dit is goed om weer vir hom te sien. So lief vir gebed. Okay.